ane nak beban yang nih. Ane ranang beban napi. Yen keto aja bawa si Bu Agung bepastika bani. Nggih. Telah jani suwut madang Dedawati. Wantap patut pisan. Bu Agung istri dia Larasati. Kengken ban ngabet teng nih. Nah niki sampun yen dados antuk didiang pengyak mesep nang kenyem napi bedek ngajak di Du Agung istri Larasati. Yen kenyam masih ngidang bayi identik bo. Tapi yen pejalan tadi asane ban ngerubah. Nah, coba. Yen mau yang biasanya nak jalan nak kene. Jangke jet nih. Kengken carane yang Sing mangkian jalan. Coba ini cakap dewa. Mancankar jang itu miseng jang. Mana ampun ya kenten ampun nang ketuaan Ya apa biasa kan orang ke Larasati inggihnya etika bahasa dek benih sih itu. Pengmanis Kalau yang kena-kena idang ya yang mah karakter sing nyabo gitu nu. ya coba kemantan cak Dino ne jani ko ne beli lah karau bi. sana mangkel yang sampun keten becek kan agak piring kemudian no paling macam mari dewa. Cokori dewa uning reng warnane Do Agung saking ayung pura. Warnane Nggih. Tatodanane done aso-aso. Nu ya keto nya. oh. Kat. Dados Dagang galon nih. Adi mau badeng, Adi. siram mau aduh. Weh, bro. Bro. Adi saya orang galon. Mau badeng nih, bro. Adik mau badeng engken. Aman siapa orang galon? Mana pun galon ungeng. Kita aminge. Ini, Bo. Nih galon nih. Misi keran cenik. Aduh, bangsa. Aduh, memeh kadang canak po mati beli po. Sing Ternyata nu itu. ingat pindah tuh. Aku saja masuk bareng po. Oh, masuk barang. Apa anda nih malu aku dah pada cucu. Kan anak kon cucu ini. Ya anak aku neng. Beli bang lah cucu. Ya, lah cucu dulu. Adik bedi Kelas 1 C, kelas 1 C, kelas 2 C, kelas 2 C. kelas 5 C. Adik Joh. Kalau nyang di SD, Oh, kelas 1 yang kelas 1 masuk. yang saya atah ke kelas 5 nyak saya masuk. Kelas 1. Nak ya jajah ya masuk. Oh nyang kita muridnya kulit DDK kelas 1 kok nyang matang jadi udah poni kelas 1 perah jelek perah itu yang saya atah ke kelas 5 nyak saya masuk. Oh. Pernah getak. Manying. Oh, nak marah-marah kelas 1 mula gitu. Marah-marah Kelas 5 ngaten-ngaten. Oh kelas 5 ngata-ngata. Kan kelas 2 aja ayo. Ini kelas 2 bareng ya kalau ngoyong di sisi. Aduh. Ci ngurus cucun ci mondo ke repot saja. Mencang to nya ngatah, cang lagi ngatah sayonya. Saya nyak masuk aja pandek ke naseng nih. Beli apa lo? Udah seragu SMA kadang bareng. Oh. Ceng. Beli kelas A, dan kelas B. Bensin ten mau bekal masuk. Terus jangan duduk ke kantin. Ingat Ceng, waktu beli bakso do. Ini dampar. Terus satu mangkok berdua kan? Ya. Ini itu saya ini. Ingat Bito? Ingat. Udah senar bakso do. Kan udang pendal ya. Betul lo. Gas pendal udang do. Ingat Ceng? Ingat. Kan lima kerajaan cicengnya. Pernah beli nyangkua pendol. Kalau yang ngaleng bumur cicengnya teko. Be. Ini beli Be. cukupan. Maro kecos pendol kadang
Jemaat ten pedol tiangnya dah dua tuh. Pedol bakso maksudnya. Misi pentol. Ogas bajang prunom dia jayang engke sana ya. Dulu sarwa. Bajang dulu len. Engke. Senyenang orang kenalaten beline. Teman nanti ya nih ya. So bilang matemu adi jak makan. Apa ada kena hadi tekening beli nete beli anak nu taruno gantan. Adi ngutang. Awak bocor banyak sok banyar orang rumah gantan. Aduh. Hah, toleh nak kulit cibek kakak. Aduh. Ada beli salah nampenen kenyir anak. Basan lodek dekadena basan rujak. Marah kedek dekadena tiang enyak muda tanpa ji gampang uyah. Pih engke. Ngaleh nak loh jani. Alo. Dijang ale. Jalani. Saja yang ngaleh di jalan, ane kengken aleh beli. Ada luong? Ane luang, Au. ane bajang, Au. bajang seken. Au. Lesen 50. Bang nek geneng berarti naik. Gangsal tidak mau joyok. Yo. Yen beli ke Mang Apel marah ya. Aduh. Aduh. Niki nih ngeplen niki karayu dia ke. Orang teh ngeplan kone. Yo aja langsing. Gede. Jegek sekadi bulan dijabuin beli mengalir. Jegek sekadi bulan dijabuin beli mengalir. Kulit kuning gade alise madon intara. Gaenang kena beli budo paling kapenik adi. Udah beli bagang debesangan kejam dia. Udah beli bagang debesangan kejam dia. Jalelan melake dua balik nino wena. Jalelan melake dua balik nino wena. Aduh. Lawan. Ada. Kak. Aduh gen toto ngado. Yo munde betuane tak kala luas. Dot niki. Am. Kanyamadi. Kata tuh. Keto mula. Kanyamanis adi ngelahan. Kumis balik sirane noena. Beli adi ngelahan. Tiang balik kuasa
kejang masih ngenen sih udah zaman dulu sih. Ke Bukit Jati beli celana. Artene. Ke Bukit Jati beli celana, beli kain najaleran. Artene? Yen Sayuwati, Adi Tresno, Bang beli agak Boren jang buangnya cuma. Aduh. oh kuning lah, beli Adi tiang lahang, jadilah nemu bagio, kada kita gede kesan. Jani kecanya ngigel ngejak Cina. Ini sih. Terus joyo. Niki madam puber makere bangke. Bang ada bakal ngebangke. Jangan nih kan, Man. Beli di Surabaya. Beli film di Penebel. Artinya Surat nih memang gaya. Kulit selam bungut tebel. beli apel di Pasar Kodok. Beli apel di Pasar Kodok. Kan mau badeng tuh. Di Pasar Kodok kan beli baju benane. Beli apel di Pasar Kodok. Mang apel cara godok kan. Kawan, Ah, kawan. Jadi kene nana. apa bang kene? Kawan nah. Nggih. Di mana perempuan dilecehkan di sana terjadi kehancuran, you know? Yes, I know. Sombong kan Beli orang- semangka. Apa deh orang? Beli sumpahe. Saya mau bunuh. Buah semangka, buah kedondong. Ah, Nggak nyangka gue manis dong. buah semangka, buah manggis. Gak nyangka gue manis. Tawang nih. Ratu nung kaya. Oh. Ini kawan nih. Nyen. Ini kawan nih. Nyen. Pro Ratu mau linggap. Sing. Kurang nih Jalaluddin nih. Ini Ratu nung kaya. Tuh Jalaluddin. Beleng janda. Elengang. Segar aja betul. Pakai nggak? Gue segar. Eleng kamu. Jantan nuneng niki sira niki. Tadi mirip bano. Diang. Mau jalan. Ngeras kan bungutnya. Doagong Larasati elengang. Nih pasal Larasati. Nyen kok kadean beli. Oh, itu doang Larasati tuh ge. Larasati ya tuh ge. Duh. Laras beda lati. Larasati. Atuh dua gong Larasati. Iya. Ye, ngundok ini kok bantu tuh. Maksud lu